kapugangesi tijena porto kelo achamaki aisiboy kinona Emorimor Loitetet tomo cholong imoi ngunungesi tijenari Resident City Commissioner lo soroti Peter Pex Park inerakini arataki muto watuko kina oyapeske arasisi eshomie balola balangesi be jukunta tomo ministry lo epamorene ngesabalebe da ministry lo epamorene ai tachon ko jokanebe koto ai toloshona ai napetano aisiboy kin pape Emorimor Sande Paul emolot ko jaun imoi for Papa Sande Emolot, that is scheduled for tomorrow, 22nd, Saturday, in Soroti City, Mayor's Garden, has been cleared by the Attorney General and the Ministry of Gender, Labor and Social Development. The reasons for clearance is that there is no existing court order from any court of law stopping the coronation of Papa Sande Emolot. The meeting that the Minister of Gender, Labor and Social Development, the Honorable Amongi Beto Ngom, convened on 19th October 2022 was therefore meant to obtain a said court order to enable her offer further guidance. However, Papa Oloch William Okol and 6 others who had notified the Honorable Minister that Soroti High Court on 18th August 2022 issued a temporary injunction stopping the coronation failed to avail the said court order. They instead requested for 1 week to avail the Honorable Minister for Gender, Labor and Social Development with the said court order. In the circumstances, therefore, government is unable to stop the coronation because as government officials, government does not act in anticipation. Kotonga isiniko kina tukotona ichu anye kina lomare oiguri lo ipate ekono kesa cherde toto moinono ojala kina ipate arera ena RMF disi temo no kusino kes kwenye merebo jabu nereba jenga gange candidate lo pate alo emunara tukot Tikanwa TV East Felix Osujo Kosoroti. So anijejo kere bakare muri akoliai ajengo na goingo oto maduke na anu Apollo kneje ya PSC la tekere na Iteso arabo Iteso Cultural Union ejastunga ne Akapakinos Aijaun moi Emorimor Loitetet Emorimor lo unikini lego ikini atekere na Iteso anyo na Iteso karamoja aperi mokin ni Uganda kere apeto ni Kenya apeto ni laije Ethiopia apeto ni laije South Sudan idolo lane ijake ritunga legelegala le jasa Akapakinos ijai nekere jaka ito George William leo eratu munan le polo kiti atuko ne jena kampe telwa eja kay roko biaibo ipupiajo anwaparna na amoi ate kerna Iteso kada itungalo Uganda lo jaki nange na kere polo lo lenga ya alama kapite ajo keje garaso msinane jotoso ne ilipiso isibaso aomito sbone be apakina lolo mama jo kitipiko riso so biaibo yogesa swam Apollo. Edi. Or do kwa na shepikane adaunga janyu ne jakai to Polo to Gabriel ononge emabiri lo le majai kedoni to mo program ko la rabbit walk ido kwa ne koto joli mokin soke da supanu repone bane jata raina petelo steko pana ido ban bo ne beti moyi atupakin otoma asupanut ilosi ai bwala Papa Emorimor lo uniet lo ateker walk Paul Sande Emolot otomeleng lolo ijane kere ofisi lo Emorimor ofisi lo ateker edao atukokin tungangundu lo utasa 10 aina peta meja sine edao tiakatia kaune be ojaunu situnga lo ipolokita karona ya une tunga osorotine jaunu situnga le ipolokita karona nyamat jaunu situnga le potene aitemunukina karono poni ya bene lo sana peta moyi alaro na goyango na baka ben Mayor's Garden sidone mo ngese beta ina peta kere aitegearoro gawno sawani wuni la tupuroch itejo kopana male mamete itogoyane le sipondo kitayara biswami na rebotens kwenye mo ine pechi lakide beto na wanyu mbe esiposiborane idadilu bongo mo ine ai kwenya kiniesu epole jatar aina peta sala kite Joyce Seni TV Isarengo Noah omuya ngesaja hii agoyane